салом алейкум ҳамдиёрони азиз. имрӯз 8 августи соли 2024 мо қарор дорем дар як аз боғҳои ангурпарварии пешрафтаи ноҳияи Турсунзода, шаҳри Турсунзода ва дар ҳамроҳи мо барои маслиҳат даъват кардем бо ҳамроҳи бо дастгирии шарикони рушд аз программаи барномаи МРДА ЮСАИД, профессори университети Миссури Боб Ҷонсонро ва ҷаноби Боб Ҷонсон, шумо хуш омадед ба гурӯҳи ангур ва боғ. аз номи гурӯҳи ангур ва боғ, аз номи тоҷикистониҳо, аз номи ҳамаи подписчикҳо ба шумо салом, ба шумо муваффақиятҳои нав ва ҳозир ба шумо аз шумо пурсидани ҳастам ки шумо якчанд мартаба ба Тоҷикистон омадед, аз он ҷумла ангурпарварии моро имрӯз дидед. Ангурпарварии моро чӣ хел шумо меёбед? Mr. Johnson, we are welcoming you and greeting you on behalf of the followers of Angur and Bog Facebook group to Tursunzoda. And you have been to Tajikistan, you have visited Tajikistan several times, and you have visited and today saw all this orchard, grapes orchard in Tursunzoda. What's your first impressions from this? So I'm Bob Johnson, and I'm an agricultural science professor from Truman State University in Missouri. And this is, I think, I've been coming to Tajikistan for 12 years now, and the grapes that I have seen in my time hanging out with Iskander are some of the best grapes that I've ever seen in Tajikistan, and I've been all over the country. من سال 12 سال باز به تاجیکستان می آیم. در سراسر تاجیکستان بودم، در بسیار منطقه ها. من از دانشگاه دولتی ترومن در ایالت میسوری آمدم به تاجیکستان. 12 سال باز به تاجیکستان می آیم. در منطقه های گوناگون بودم و بسیار چیزها را دیدم. از آن زمانی که امروز به شهر ترسونزاده آمدیم، بار اول به اینجا آمدم و اون این باغ را دیدم، باغ انگور را با همراه یکه اسکندر دیدم و اگر با یک جمله مختصر تاثیرات خود را ابراز نمایم، اینجا خیلی افسانه‌ای می باشد. بله، من به شما گفتم که به جای افسانه‌ای می‌برم و همونجا آوردم. Yeah, I've told you that I'll bring you to a fairy tale place, fairyland. Yeah, it is absolutely a fairyland. بله، اینجا یک مکان خیلی افسانه‌ای و زیبا می باشد. بگوید که انگورپروری ما نظر به انگورپروری امریکا یکم فرقیت دارد با شکلی من این چویلو دیگر شکل دهی. What differences you see between the grapes orchard in Tajikistan and in the United States? So the style of production is slightly different. Like we don't grow ours one big closed canopy. We grow rows with space between the rows. نمودی پرورش دیگر است. ما در رده ها پرورش میکنیم. And in my region where I live, we don't really grow very many grapes. در آن منطقه که من زندگی میکنم راستی گپ ما انگور پروری نداریم. But in California where I lived previously, they grew lots of grapes, and it's very similar climate. And mostly California is the grapes for wine, not for the fresh eating. من قبلا در کالیفرنیا زندگی کردم. اقلیم آنجا با تاجیکستان مانندی زیاد دارد و در آنجا انگور پروری رشد کرده است و بیشتری انگورهایی که در کالیفرنیا پرورش میکنن آن برای استحصال شراب و می وینا استفاده می شود. اکنون از روی دیدنتون یک مشاهده هایتون انگور پروری ما خوبتر است این خیل یا که انگور پروری کالیفرنیا از در نظر دارم انگورهای خوشخوانی رو خوردنی رو. So from what you have seen already, what do you think which one is better, like grapes in California or grapes in Tajikistan? I mean those grapes are used for consume. So I like personally, and I know the people from California, if I say the grapes here are better, then they beat me up. But I like the style in which they produce the crop here. There's less mechanization and it's a nicer environment for the workers to exist in. خب البته این نظر شخصی من است و شاید مردمی که در کالیفرنیا به انگور پروری مشغول هستند بعد از این سخنان کمی ناراحت شوند.
вале дар ин ҷо ба ман тарзе ки парвариши ангур аст ин маъқул шуд, ин фазо маъқул шуд, барои коргарҳо осон аст чидани ангур. аз таҷрибатон аз намуди ангур, аз парвариши ангур, оиди шуурнокию дониши ангурпарварои мо чӣ гуфта метавонед ки донишашон хуб аст барои ангурпарварои мо? So, what can you tell about the experience of Tajik grapes orchard owners, based it on what you have seen, how they treat the orchards? So I think what I have seen in the Tajik vineyards is the grapes are very high quality, and the orchard managers definitely care about the quality and health of their vines. خب از روی اون چیزی که من دیدم این است که باغداران تاجیک تجربه خوب دارن. آنها برای انگورهایشان زحمت زیاد میکشند، توجه زیاد ظاهر میکنند. So very high quality grapes. صفت محصولات هم خیلی بلند است، در اینجا صفتی بلند دارد.